Nikad meni nije bilo drago, kad bi dolazili kući, mi se vas neđemo malo, znaš, odmakli. Moje ime je Josip Drežnja, predsjednica Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93. Sa velikom tugom podsjećam na taj dan kad je bio napad ujutro, u jutarnjim satima, još se nije baš bilo ni svanulo, kad smo čuli pucnjavu od Jablanice, od sjevernog dijela Grabovice. Pripadnici armije Bosne i Hercegovine napali Grabovicu 10.5.1993. Ja sam bio ovdje kad je napad bio. 10.5. da. Bio sam ovdje gore u šumi, gledao sve kad su upali ovdje. Ovu su prvu kuću zapalili. Gledao sam baš kako gori. 10.5. sam bio ovdje, živio sam ovdje normalno do rata, kad je napad bio na selo Grabovicu. Nismo ni pružali otpor, znajući, evo vidite, ovi ljudi da su tu i smatramo, krenuli ste, mi smo nemoćni, jači ste, uzet ćete, i oni će proći. Dok nisu ovdje upali, gore od brane, sve bliže i bliže kako je to dolazilo. I mi smo ovdje, šta će, nije nas bilo, nas je malo ostalo, šta nas 40-ak bilo, a nije od ozgo je bilo sigurno pošle 1000 ljudi na nas i mi nismo se mogli ni oduprijeti tom napad, nismo ni sludni, nismo nikome ništa krivi i zato nismo baš tako ni reagovali. Kad su oca ubili, čuo sam da je preživio tešku torturu. Tu nam ocu su ga ubili, bacili u vodu. Njega i rođaka mi Franju Ravlić. Ovaj most malo nosi tužnije stvari, jer dobili smo saznanja da su s ovoga mosta baš naša tijela koje su obrali ovdje u Grabovici, da su, nije to sva tijela koje potražujemo u Grabovici, nego evo određen broj ljudi što smo dobili smo za, recimo, što pričao sam za ovoga svećenika Franju Ravlića i možda još jedno tijelo Ivana Šarića, da su s ovoga mosta bacili, ali to su oni saznanja koji smo dobili, znači, preko svega. Ja sam bio na brani gore kad je napad bio, ja sam uspio pobjeći i jedan vojnik naš, ubili se ga odmah, Željko, pokojni, izlazi iz tunela ovako, drži iz ove, sve imeno. Aj siđite, ovo je naša vojska, predajte se, ovo ono. Gdje su naši položaji bili, vidimo iznad brane, ovo malu kvotu, tu je bio naš položaj. Ja sam vidio kad su odveli Željko Rođi gore Franju Zadru na brani. I tada su nama poslali poruku baš na ovome mostu, ne znam gdje sam možda ja imao, nije trebao imati poziciju, da su nam rekli da dođemo na ovaj most u cik-cak, da stanemo i da se predamo. A mi to nismo toga 10.5. znači učinili. Šta ćeš se predati kad ti vidiš bandu da to ide, pali, krade, šta ćeš, kome će se predati? Nego bježi pa ako se spasi, spasi. Nas je bila mala količina vojnika ovdje, nije puno napalo i nas 5 vojnika smo uspjeli pobjeći ovdje preko brda. Ja sam bio u grupi od 5 nas. Znači, mi smo se tada, poslije napada, mi smo se ovdje faktički branili svoje kuće, nije nas je bilo ovdje, koliko nas je bilo, 30-ak vojnika koji smo ostali, Jer mi smo bili tu gore do